米多伦多罗米阿米尔，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Nanay maulah kita amiraur do kawas， 期盼我们喜爱亲近上帝。以以赛亚55之方，1 atusir suasa, kamu o finaulan ako, katay ni i takwanan a mitengir do suara ako, katay ni i takwanan ta mafana kamu do soalinay a urip saan。以赛亚书55章第3节说：“我的子民啊，听我的话，到我这里来，留心听我的话，你们就能得生命。” Sarikakaaw sa ay pinaay ko kawas do tamlaw amiraol I jingdaan. Nika kita o tamlaw ko manaayay amisapuner do farujo amiraol do kawas.Nanay sa ay katangasa I awaay to ko ijer ta mapalar ko falujo ita amitier to kawas. Dengan o malatsayay ato kawas ko urip no mita ta masafalo a ijer kita. 上帝从不拒绝人来亲近他，而是我们不愿意谦卑自己来亲近主。期盼我们不要等到精疲力尽时才惊觉要信靠上帝，唯有与主连结，我们才会重新得力。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，nanay luluan ako ko limuot numiso, to sakach icer kapo, o pakay ni ay isuari iso, a pakahapinang kapo to nafarutuan numiso.Yo masarujur ko farujur ako a mi hakalong I patanatagan iso ko orib no ako。主啊，愿我遵行你的诫命，使我得着力量。我从你的话语中明白你的心意。当我忠心顺服时，你就坚固我的生命。Pakai ni I dalam anay a nganganutabang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。